Hayırlı gün, hürmetli kan kardeşler, konaklar, galimler, din ehilleri. Bugün bir üzünçelikli gün, Mıhlisa Bubuy, o benim kahramanım. Şuna göre onun tuğan jilinde bulu benim için elbette zor seyiniç. Rahmet, bizim şu fidakar hatın kızlarımız turunda kitaplar yazıp, tekshirinler ötkərgən, benim üniversitede okuduşum Altı Hanım Mahmutova, Təmine Apa Biktimirova, onda burada. Hem başkalar, şundan da ulap qarasan, milletinin kileşegi, milletinin yaşayışı 100% deyip etsem de dürüst olur, o hatın kızlardan tıra. Çünkü kahraman yerlerini barıp analarına tutura siz bilesiz. Eğer de şunday anaları, kız tuğanları milli terbiye bireyken, özümüzün halkımızga, özümüzün tarihimizga mehabbet bilen terbiyeliyken, andık kişiden elbette kileşekte emet çıkacak. Şuna göre biz İskender bilen de seçtik, Anarşı'da Renat abi Zakir bilen de söz buldu. Mıhlisa Bubuy Kızlar Medresesi yetekçisi bolgan beytin. Birinci kazıya Kumen İslam dünyasında Rusya imperiyasından tügül. Şu mında kızlar gimnaziyası açılsa, ol elbette Mıhlisa Bubuy'nun işin real revişte devam ediyor olur idi. Ağol işine tügül, tireyaktan belki indi kızıksınan, şuşunda ımtılgan kişilerge, eğer de İzbuya oğlunun danı şu elik kişi balkıp gitse elbette çitten de mında kilişiler bulur diye bölünmeyin. Onun konsepsisini İskender bana silip de gösterdi Cihan Kareyev. Bu şundan da bir kızıklı fikir hem çınğa gamelge aşırılık fikir. Eğer de biz barımızda birgelep tutunsak, çünkü il tikirse kül buladı, bu işini başkarıp çıkarga da mümkün bulur idi. Min egercide Tacik İzzet'nin gübeleyinde bolganda kaytışlı karangı düşken idi. Biz biraz gına düşüp bu tarihi binalarını karıştırgan idik. Lakin bugün indi tefsirlep karadık. İzbubi şundan da Tatar dünyasında min yüzün bilem iki güne şusunda ağol var. Birisi'nin Arenburg yanında Kargalı Seyit Bistesi. Hem ikincisi şu İzbubi. Eli küpme tarihi yurtlar sütülgen, medreseleri bulgan yurtlar deginde nide alar indi yok. Lakin kalganları da 19. asır ahırında tizilgen yurtlar şuluk. Ahmetcanov'un kibiti kızıl kirpiçten salınan anın yanında Arslan Gali biterinin yurtu Ali Haman Ağul Sovyeti bulup hizmetteyken. Bu biz namaz okudığında anı yanartkanlar elbette o 2001 yılına sütülgen, anı restavrasiyette bulgan bulur edindi. Lakin nişettir birimizin de küzüğü da gitmegen. Mıhlisa Bubuy turunda benim yazırga alınуым, ana ciriyat ettiğim, kıyılık dipte atasan bulayındı. Men ettim bizning hem gümümen bütün halkının kileşege yaşayışı hatın kızga beyli. Mıhlisa Bubuy'un ömür yol biyografisini okugaç men şok kattım. Ol kulga alıngaç da bir kimde de satmay, bir kimge de nahak bela yapmay. Hem anı bir ay içinde indi hüküm etip atıp da ötüreler. Anın neyinde delılsın deyip ettiğinde. Anda bir neyinde de min gayeple degen söz de yok. Kimdir gayeple degen söz de yok. Anı hatta bu batırlıklı iratlar da işleyemem. Şuna göre bizden yeşirin batırın tügül Tatar hatın kızlarının kübesi şaktı merkantil hem
Biz bitindi yaşı bunda aytası tügül üstek tınlap özümüzün әби апаларына деп айтырга керек. Татар тілі нәрсе қауыл, ол ындыр башында инданың керегі қалмай деп. Міне бізге шушындай Мехриса буй кебек фидакар хатын қызлар керек. Шуңа күрә инде мен тагын әйләнеп кайтам. Әгәр дә аның традицияларын, аның эшен дәвам иттереп, менә монда кызлар мәктәбе ачылса, ул әлбәттә реаль безнең гамәлдәге чын эш булыр иде. Юкса без сөйләп йөрергә инде еллар буе 90-нчы еллардан бирле күп итеп сөйлибез. Чынлыкта эшләр бик күренмәй, артка чигенү генә бар. Рөстәм хәзрәт дөрес әйтте ул. Кайбер җөмләләр дөрес иде аның. Шуннан да безнең эшләребез күренмәй, ләкин ул менә хәзер бик җиңел, теләсә нәрсә эшләсәң була, теләсә нәрсә гамәл кылсаң була дигән сүзе белән әлбәттә килешеп бетеп булмый, бик күп киртәләр бар. Әгәр дә ниндидер реаль эшләргә тотынсаң, әлбәттә алар бик зур сынаулар үткән. Монда мин Мехриса буйны күтәреп куеп, аның абыйларын, аның эшен инкар итәргә җыймыйм. Гобайдулла буйда бигрәк тә Габдулла буй, алар инде безнең татар дөньясында бик зур галимнәр, педагоглар булып кирип калган. Хәтта моннан китәргә мәҗбүр булгач, Гылҗада да Габдулла буй шул кадәр атаклы кешегә әверелә. Аның мәктәбенә инде балалар бу сүз яраса омтылып, чын күңелдән ирелеп киләләр. Bir kişi bir нәрсә дә эшли алмый дигән сүз бар әлбәттә, один полный воин. Ләкин Габдулла хәзрәт менә Кытайга барып та үзенең нинди зур, нинди кулачлы шәхес икәнен күрсәтә. Хәтта сеңлесе Мехриса Троицкига Яушевларның мәдрәсәсенә, кызлар мәдрәсәсенә укытырга кеш мөдирлек итәргә. Алар хат алышып, ул аңа Кытайдан да әле киңәшләрен биреп тора. Ул хатлар билгеле. Мин әлбәттә ул заман белән biraz параллельлекләр дә күрәм. Мәсәлән, 10-нчы елда Столыпин особый совещание үткәрә, махсус киңәшмә. Анда сүз, аның не басылды стенограммасы, дөньяга чыкты матбугатта. Ул гел татарның мәгарифе турында. Татар мәгарифен ничек кысарга, ничек бетерергә, менә шул турыда фикерләр алышалар. Россия империясының иң югары даирәләре. Шуннан 11-нчы елда инде үзегез беләсез, Ижбуй мәдрәсәсенә погромнар ясап, аны тармар китерәләр, кулга алалар Габдулла белән Гобайдулланы. Ләкин ул анысында тагын бер әйберне наска кирәк. Әлбәттә, истән бик нык басым булса да, басым булуы безнең үзебезнең дә арада жасусларның алар өстенә бит гелдануслар язып торганнар. Менә алар патшага каршы, патша, мәсәлән, анда шәкертләр патша портретының күзен нитте чыгып тиште дип. Менә безгә ул бер гыйбрәт, безгә бергә булырга кирәк, бер мәсләктә. Һәм без бит бер кемгә дә каршы эшләмибез. Үзебезнең мәгарифне сакларга телибез икән, үзебезнең мәктәпләр системасын. Без мең еллап безгә кадәр килеп җиткән шул чылбыр бездә изелеп калса, безнең балаларыбыз инде татар телен белмичә, оныкларыбыз татар телен белмичә, бүтән милләткә әверелә икән, бу бит Аллаһы Тәгалә каршында бик зур гынах, һәм бу татарга гына кагылмый, бүтән милләтләргә дә кагыла. Әнә бит Ижауда нәрсә булып бетте. Ул бит халыкның бик фаҗигасы. Аңа әле бәя биреп бетермәделәр, ләкин киләчәктә бәя бирерләр дип уйлыйм мин. Тик инде соң булуы бар. Мехриса буйны безнең сәхнәдә Дания Нурлы дигән искиткеч гүзәл, искиткеч талантлы актрисабыз гәүдәләндерде бит. Шуңа багышланган шигыремне сезгә укымакчы булам.
Bu dünyada urun alу kıyın. Dünya sahne, biz oyunda. Kim sıyına avlak bir pişmakka, kim alkışlarga kıyına. Her kimge de üz oyunu layık. Elişine tigen urunun, kayda bassa şunda ut oynata, bu yaşavi Danya Nurlu'nun. Unutula oyun, yalgan kımar, bütün cihan şunda yaktıra, Tengri birgen zor mertebe deyip yazgan Tokay, belki haktır da. Yüreğine tüynep üst kaygısın, siskendirip sın kat halıkını, yazmışına baş birmegen hatın, ul mühlise bulup kalıktı. Namazına baskan, ak namazlık, sağınmalık, akşel yabıngan, ana bulup bugün kul izi ul, eytirsinle bizge yul izli ul, mengilikning yaptı yağından. Bulgar іргесінде илің Bulgar болса болсын, иліне Bulgar болмасын деп жазған 200 yıllar ilk Akmulla, Miftahettin Akmulla. İlim, sin haman şul, biz şul, ул шақта да zaman болғанған, алтын ұрда, Bulgar, аваз келе бик ирақта қалған еллардан, сыны қатқан сыңар манарадан, яңа азан көе яңғырый, туған жерімізден сихет алған, тамыр исән, нәсіл тамыры. Шытып шықтық тағын үлен сыман, кілеш таңнар білен юандық, буразнавар ярдық, йыртлар салдық, тамыр тирен бізнің иманнық. Күтәрілді қабат манаралар, яңғырады азан, үр яңа, Meydanlarga çıktık silge tutup, biz yaşarga keldik dünyaga. Ayak dedi Bulgar tufragına, bırıngıdan kalgan izlerge, biz tizlendik bunda. Şın Müslüman tik secdedegine tizlene. Biz tizlendik Allah karşısında, bir il bulup andan kalıktık, halık bulup yine çıktık yolga, tamır tiren bizning imanlık. Bulsa bulsun yıllar sikelteli, isimimiz barır yugarı, Tatar ile yaptırtıp dur zinhar biz ütesi Irak yıllarına. Rahmet.